онна Котуго агая Саннак Нуруттар Кахалкаларын Чинчи институт научный үлэхетигер Васильева Надежда Матвеевна. Төгүнүнөн тачылара. Бүгүн хаяка сахалы таба хорую тугунан бинер якындарга. Бу тугунан мен сака туячыларга, онна сахалы тыллах бечатылеттерге, онерге сакатылын учталларын сиестерге мен таба сурую тугунан билгендер битим. Оттон биге бары билер бит курдук. Бу 2015 жыллакка аксыны беки күнүлөр Саха Республикатын бирегутулуштуратын урагынан сахалы таба сурую онна сурук белетин бирабылара бигергенмиттере. Онна ологурон отодикке тыгынчкереңе тыллах сахалы таба сурую толчутары чайтынан таксыбыта. Бу бирабылары толчуты кат берген орор редакциялар хамыя 2012 жыллактан сагалан үлелебите, өбдөт кейлагатын анна орох хамыя чиленнере баалар. Бу үлелер битер биге Göt sılıbı kopduklarla takipçi. Götün takımına katıldı bu da. Onunla burada biter bilgi köyleri kantanere bulanılan kılları tılcıkka kilder bit bolbakka. Bu naучный türkü oluğuran sahalı bu akademический картотека материалын туганан 2003 сагалан сахалы тыллах кабеттер чинчиген көрөн онны тыллар кайдак туттулларын кандык тыл фото кийбитин көрөн ол барянын көрүмүт биги бутулжукка килдер хатабыппыт оттар программа бралата ден билден туран бу кан тугара научный принципке лорар боллагы билене боллаганда бу принциптер бит тылы биддик сурую тыл тынна соконугар суругу бичиги бас береннери орфография хотурку боларын түстүрден принцип аналонну онан бол сакалы таба сурую сүннүнен үс принципке лорар бенелике принципе ден бегени бары билебит бу принцип сака орфографиятыгар өрүда сүрүннүр морфология принципе ден тыл этиллитен тутуспакка оксай халыбытыган сурую ден стата принципе ден сакатылыгар нучактан киретил олоон нучагы сурую ден онан тыл букетенже бит сылах брабылдарга биге эббактын нахат бах болбакка көгөрети кекке көгөрети лороту килдерилди бите аны мен бүгүн баратыгар токтообаккоттон самай билерген адалах темен вопросы токтугун түрдүн вирус номердах брабыла бу токтуктан дагы аны өскетер гар сыгыры билдергер агас кеннеттенгер агас кеннеттен гор боларден брабыла бар эте onun kedegер, метегер, үллегер, mötögөр, бөлтөгөр, көппөгөр ден болуктактен бу кетенче бир салла кахаңа алылыбыт браблате. Ол гынан баран сакатлыгар ага дургон, бүтей дургон хавдылдыры үгүт. Онан бидде бу пумга кибде. Манда бир халык пекеллерге багар бу тиген кылдыбат курдук. Ол хен она аксан камыя бу брабланы устары надалагынан акпыта. Мандык сыгырылак тылдар сурулдулара сакалы таба суруу турчутунан сүрүнленер. Оттон олардылардан колбурда таккан Бес номерда брабылага мурун ыйдыргоны ыйбукованын билетинерден манна биги туарахын бөгүтнан ани бурул ден тылы киллер биппет. Того детаккатан айы онна ани ден мурун ыйдыргонага тиллере араксар солтатынан онука боллагана ани ден тыл туарахын бөгүтнан дыргонна сурулар онна онтон өспүр ани бурул ани кеи анилах анилан анирга аниргачы ани кара курдуктулар эме тылчыкка кийделер. Сүрбалтыс номердах брабылаган бу билеген сүрбөс номердах торахан бөгөтнан сүрлүгүттөр, төкүттөр, күлгәттер денталар эби кийделер. Бу тыллар турганнан сурулалар. Оттон учутултан киритуллары таба суру йөрүдө мөккөрдах. Эти вопросы хамыя эми беретен көрөн баран итепитим курдук кагыртар тылларын чинчиен баран эксперимент бөгөтнан бу кылылыбыт киритуллары баряннан суруйуну токтоттубут. Ол курдук түрдөн 60 номердах, билеген түрдөн 100 номердах брабыла. Онна 2 спону холлубута, онан учутулларын баряннан суруйу токтоон турар. Камыя сахалы хаякка бечайкке бу киритул баряна эпидем курдук ханныга ордук баһаярын, онна туттулларын, кеңнек нарокка таргамы төттүн, саңара саңага сурукка бичекке туттулларын учоттан эти сахалы барянна өттүн тылжыкка килдер биде. Этне сибестен биги бу раскекке чинчилери үтөбүт ол курдук анкыта толордорду сахалы тыллах үлеттерге, онна сахалы мушталдарга толордорбут, сахалы тыллах кагыттыр чинчебит. Ону таханан бу сака көрдөрөтүндөр компания титеринде белелибит. Онан билеген чинчи алгы бара турар бу биги бирабылабыт кайда колокко кирерин чинчебит. Онутун бити тарихтан ардак бuna bu Иван Егорович Алексеев алпар механик бар
Тен жүрге тахаран опсастываннар жон серге жон сахалу сүрө жон санатын исте хабары битте. Аналахпын. Багыба